Amen, 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 amen. This is a wonderful moment once again, as it is the evening time or the afternoon time for our prayers. I just want to say thank you, Lord, for all the activities of the day. We had a number of them. Some of us we have been recalled home. We were putting their remains in a proper place, and one of my best friend, Apostle Sydney Butemba, who was getting married, so I also had to go and attend to the wedding, and then a good number of things. So it was really a good time. Now that we have come to this hour, we just want to bracket our day for today with all that God has allowed to take place today. We bracket it with the prayer and the word. Let us pray. Uyinkosi yamakhosi Jehova, ungumelusi futhi ungumnaneli wempilo. Unguwe Nkosi lokhuluma tonke tinto nalowenda tonke tinto, udenda kahle. Babe wethu lolungile, siyakubonga ngakho konke lokuhle losendela kona. Siyabonga uNkulunkulu wethu lonamandla onke. Nabahamba labanye bethu emhlabeni, they stand as a key reminder to us where we are not here forever, but we are also reminded that we have some work to do before our departure from this life. Nkulunkulu siyabonga wekuthi namuhla siphinde sawitness the wonderful adventure of Apostolic Themba. Siyabonga uNkulunkulu wethu bakanye nalamnina sithi Nkosi thatha ludumo kulabanenge Nkosi labe basebuhlungwini over this weekend or labe basenjabulweni. Siyathandaza Nkosi ukuthi bonke abalwadi luthando lwakho in the midst of pain and in the midst of their joy. Bonke lokhu sithandaza ngikholwa egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Asihlole sivume amaphutha ethu. UNkulunkulu Somandla, Baba wethu losezulwini, siyatithoba, siyavuma ukuthi sonile kuwe. Kulicala lethu. Sonile ngekuqabanga, nangekukhuluma, nangekwenta, nangekungakwenti lebekufanele sikwente. Ngenxa yendodana yakho Kristu iNkosi yethu, siyithathelele konke lesekwentile. Usende sikhone ekhamba lokushaya. Bude ligama lakho lidunyiswe. UNkulunkulu Somandla sawukele siselele dorothi yethu, usigcine ekulungele ukunengalele. Ngaye Jesu Kristu iNkosi yethu. Amen. We are going to start with the Psalms. The appointed psalm for this evening is Psalm 38. It's raining outside. Let's hope it will not bring thunder and lightning. So let's hope God will allow us to read the word. Awusimakathe, ungangikhahli ngentukuthelo yakho, ungangijezisi ngelulaka lwakho. Imiqinisholo yakho ingihlabe yangena, nesandla sakho sehlele ethi kwakho. Sekude impilo emtimbeni wakho ngenxa yelulaka lwakho.
kude ngisho nekuthula emathanjeni ami ngenxa yesono sami. Tono tami tingigabhile, ngisesiswa ngumthwalo wato losinzayo. Tilonza tami tinuka luvundze, tincinca bovu ngenxa yebulima bami. Ngikhonkobele ngathotshiswa kakhulu, ngihamba ngikhala lilanga lonke. Lukhalo lwami luqaqamba kakhulu, sekude impilo emtimbeni wami. Ngibuthakathaka, ngithubuteke kabi, ngiyabubula ngenxa yekuthuthumela enhlitweni yami. Nkosi, ukufisa kwami konke uyakwati, ukubula kwami akukafihlakali kuwe. Inhliziyo yami inhliziyo yami iyaguga, ngiphelelwa ngamandla, amehlo ami asaqindekile, akasaboni. Bangani bami nebazalwane bami sebangikhweshele ngenxa yemanxeba ami. Ngisho nebakethu imbala sebemelapha khashana. Bantu labaconze kungibulala bangethiye ngetinginga, labaconze kungilimata bakhuluma nekungicitha bangibulala. Sonke isikhathi bakha emacebo ebubi ngami, kodwa mina nginjengesihulu angiva, nginjengesimungulu angikhulumi. Oh Nkosi, njengendoda lengeva etindlebeni ngalengakwazi ukuthi ikhulumele, mina-ke Simakadze ngime ngethembele kuwe. Nguwe Nkosi uNkulunkulu wami lotawungiphendula, ngobe enhlitweni yami ngithi bangahle bajabule ngami. Ekusheleleni kwelunyawo lwami sengathi bangede baqolosha ngami, ngobe sengisezingeni lekuwa, nebuhlungu bami abusuki kimi. Ngiyalivuma licala lekona kwami, ngitsabukile ngenxa yesono sami. Titsa tami tiphila kahle, tinemandla. Banyenti nalabangidonsa ngaphandle kwesici, labo ngiphindisela lokubi ngalokuhle. Batitsa tami ngobe ngilandzela lokulungile. Hawu Simakadze, ungakahle uNkulunkulu wami, ungakweshi kimi, phuthuma usinde. Nkosi, sindiso yami, akuthunyiswe uyise nendodana namalo engcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni, senjalo namanje, kuyakuba njalo kude bekungenini. Amen. Sifundo sekuqala siphuma eTestamenteni lelidala, sibhaliwe encwadini Prophet Isaiah chapter 8 beginning with verse 1 to 15. The book of the prophet Isaiah chapter 8, we are beginning with verse 18. Simakadze wakhuluma kimi wathi, thatha incwadi lenkulu legoqodwa ubhale kuyo ngeluthi
lo lwetayelekile uthi Maheri Shalali Hashibaz ngiyawubika Uriya umpristi naZakhariya umsawa Sheberekiya bangimele njengabofakazi bami labathembekile. Ngabe sengiya kumprofeti kanti wase uyakhulelwa wadala indodana simakadze wakhuluma kimi wathi methe libito uthi nguMaheri Shalali Hashibaz wathi lo mfanyana asengakakwati nakahle kuthi babe noma emake umcebo waseDamaseko nempango yaseSamariya kuyawube sekuthunjwa inkosi yase-Asiriya. Simakadze wakhuluma kimi futhi wathi njengoba lesive siwalile emanti ase-Shilowa lehla kamnandi sajabulela iResini nendodana yaRemaliya. Ngakho-ke simakadze sewutakwehlisela ethi kwabo sikhukhula semanti lanemandla emfula iEufrate. Yinkosi yase-Asiriya nabo bonke ubukhosi bayo. Lo mfula uyawugcwala uphuphume kuyo yonke imifula yakhona netihoshana takhona ugole tinzeze uze utheleke kulakaJuda uligumbuncele lonke ulikhukhule uze uye ukhawula ensanyeni netimpiko tawo uyawulimbonya netimpiko tawo uyawulimbonya ubanti balo lonke lelo live lakho awu Immanuel abani inyanza leyo ninede nithuthumele lalela nine nonke mavela kashaka dilungiseleleni kulwa impi nesabe dilungiseleleni kulwa impi nehlulwe dakheleni emasu enu kodwa atawuwehlulekiswa yendani emaqhinga enu kodwa ngeke aphumelele ngoba uNkulunkulu unathi. Simakadze wakhuluma kimi nesandla sakhe lesinemandla angexwayisa ukuthi ngingatilandzeli tindlela talesive wathi ningaboshwa ukuthi luzumu konke lokho labakushoko labantu ukuthi luzumu ningakwesabi lokho labakwesabayo futhi ningabi naluvalo ngako. Simakadze lo ngusomandla nguye lekufanele nimati ngekuthi umgwele nguye lekufanele nimesabe nimhloniphe nguye lokumele nithuthumele ngaye nguye loyawuba siphephelo senu kodwa kutoto timbili tindlu tema-Israyeli uyawuba litshe leliyawukhuba bantu nelidwala leliyawubenda bawe ubantu baseJerusalema uyawuba lugibe nasokhaka labanyenti babo bayawukhubatela bayakuwa bephuke nekwephuka bayakwethiwa baze babanjwe.
siphela lapha sifundo seqala. Sifundo sesibili siphuma eTestamenteni Elisha, sibhaliwe encwadini yemvangeli Mateyu longcwele sahluko saka 24, siyafunda kusukela verse 1 kuya 14. Matthew chapter 24, we are beginning with verse 1 to 14. Jesu abephuma etempelini abesahamba ngesikhathi bafundisi bakhe bede kuye batemkhombisa takhiwo telithempeli. Kepha waphendula wathi, angithi niyakubona konke lokho. Nginitshela ngithi kude ngisho nalinye litshe leliyawusala lihleti ede kwalelinye lingakathi lidelwa phansi. Kwathi Jesu asahleli entsabeni yemnqumo, bafundisi bakhe beta kuye ngesese bathi, sitshele ukuthi letinto liyakwenteka nini, kuyakwendekani lokuyawukhombisa ukuthi sesikhathi sekubuya kwakho nekuthi sekuphela kwetikhathi. Jesu waphendula wathi, qaphelani kuthi kubete umuntu lonethukisayo, ngobe bantu labanyenti bayawudangela ibito lawo, bafike bathi nginguKristu bedukise labanyenti. Niyawukufa ngetimpi nangemahemhem etimpi, qaphelani ningethuki, ngobe lokho kufanele kwenteke, kodwa umhla kuphela uyawube ungafiki. Ngobe sive siyawuvukela lesinye sive, nembuso uyawuvukela lomunye umbuso. Kuyawuba khona tindlala nekudamadama kwemhlaba, tindzawo netindzawo, konke lokho kuqala kwemphela. Lapho-ke bayawuninikela etinhlungwini, banibulale, tonke tive tiyawunidonsa ngenxa yelibito labo. Labanyenti bayawuhlubuka bathengisane bodwa badonzane. Kuyawuvela baprofeti bemanga labanyenti bedukise bantu labanyenti. Ngekwanza kwekona kuyawuphola uthando kulabanyenti, kodwa lo yawubambelela kuze kube sekuphelele uyawusindiswa. Leli vangeli ngembuso liyawushunyayelwa emhlabeni wonke kuze kube ubufakazi etiveni tonke, bese-ke kuyefika kuphela. Siphela lapha sifundo sesibili. Ngiyaqela sithandaze bazalwane. Ngempela uNkulunkulu wengamele umhlaba, emazulu asihlalo sakho. Babe siyabonga uNkulunkulu livi lesikhathi losinika lona. Siyathandaza babodwa namandla onke kweuthi Nkosi sembulele, ngoba uNkulunkulu wethu lona amandla onke tinengi tinto Nkosi lesicabanga ukuthi siyadada nethi sitenda kahle, size sifike la khona Nkosi sehlulela labanye abantu, sifike la khona Nkosi silahla labanye abantu, sifike la khona Nkosi sitibona singcono unalabanye abantu, ngoba Nkosi sikhungathwe kumbumbuthe singabona. Nkosi Jesu, bani nemusa kithi, sivule amehlo uNkulunkulu sibone lokuhle lokusemthethweni wakho. Khulume kahle uNkulunkulu, wathi leti ndzaba leti
tindzaba tamfihlakalo leyayifihlakala kusukela emandlulweni seyaphuliwe kithi manje, yaphulwa ngaKristu. Uma ngabe bantu bakho Nkosi bangakafiki kuKristu, uma ngabe bantu bakho Nkosi bangakadimanyi naKristu, selokhu kumnyama ngoba lemfihlakalo ikuKristu, lithemba lenkazimulo. Baba wethu Nolume, siyathandaza Nkosi ukuthi sampulele Nkosi, ubampulele labasemathulongweni, ubampulele labagulako, ubampulele Nkulunkulu wethu lwanamandla wonke, bonke abantu bakho babe neqonda kunye kuthi Jesu uyinkosi yamakhosi, Jesu usiqalo nesiphetho, Jesu ulobe kaphila, wafa wavuka sewuyaphila manje kuzepe phakade. Jesu nguloyo leyo mlomo wakhe ukhokha inkemba lekhaliphathi inhlangothi tombili. Jesu ngulowo emehlo akhe lalavuka amalanga bemlilo, ngulowo lophethe tinkanyeti esandleni sakhe, ngulowo lonwele zakhe zimhlophe njengeboya betimfu, nguloyo lothi inyawo takhe ingathi telithusi lalilolongiwe emlilweni. Babe siyabonga nanamuhla Nkosi sasifundile lelifu lakho lelimlona Nkosi lilimana lemphefumulo lente Baba wethu lwanamandla wonke kuthi lilethe impilo ikakhulukazi Nkosi kubantu that are so devastated by the way things they are happening. Baba siyathandaza labo Nkosi labanjelwe tihlobo balithole Nkosi lelifi likuphila, labo Nkosi labagulelwako, labo Nkosi labajabulako bathi Nkosi there is no joy outside of you. Oh, hallelujah to the Lamb of God. Siphathe ngemusa Nkulunkulu, siphathe ngemusa Jesu, nanamuhla sihlwa siyathandaza egameni elihle leNkosi yethu leNkosi Kristu manje naphakade. Amen and amen. Siyabonga kakhulu bangcwele, siyabonga naku Mahlubi Samkethi, ubhalile ke Mahlubi Samkethi wathi Rev, shalom shalom man of God, it's Mbekwa Dlamini watching from Mahlanya. Siyabonga man of God, thank you so much. I know you are always there and your comments, they really uplift me. Your likes, they really uplift me. I say may God bless you and many others who are always there like Bob Carol. I really bless God with many. Because the people that are always coming and joining, sometimes you find they are 200 and something, that this and that. So that is what keep me going. Well, I'm not alone, but I am with a multitude. And may God bless you, Sister Chiga Imaget. And we'll come back as usual. Stay connected.